Evo, još malo ćemo se družiti. Malo se bomo še podružili, Propovedati Božju riječ. malo bomo govorili Božjo besedo, pridigali. Često kad putujem po svijetu, Pogosto, ko po svetu potujem, držati duhovne obnove tamo gdje bi propovijedao, tam recimo, kjer pridigam, kjer imam duhovne obnove, onda ljudi kažu, dajte nam, velečasni, propovijedajte nam Božju riječ. takrat govorijo, dejte nam, povejte nam Božjo besedo. Gladni smo i žedni Božji. Lačni in žejni smo Božje besede. A to je ono što piše u Svetom pismu. Ampak to je tisto, kar piše v Svetem pismu. Evo, dolaze dani Evo, prihajajo dnevi, kad narod neće više željati za vodom, ko ljudje ne bodo več žejni vode, nego za Božjom riječ. ampak Božje besede. Dakle, žedni kao zemlja, suha, žedna, bezvodna. Kot zemlja, ki je suha, ki nima vode, žejna zemlja. Tako i danas čovjek je žedan i gladan Božje riječ. Tako je tudi danes človek lačen in žejen Božje besede. Pa bili ste u nedjelju na svetoj misi, Bili ste v nedeljo pri sveti maši, vidjeli ste kako je Isus pohvalio Mariju. videli ste, kako je Jezus pohvalil Marijo. Marta je radila sve, aktivna je bila u drugim stvarima. Marta je delala vse drugo. Naravno, i to je važno. Seveda je tudi to pomembno in A Marija potrebno. je samo sjedla do Isusovih nogu, Marija je pa samo slušala sedela- Božju riječ. Marija je samo sedela pri Jezusovih nogah in poslušala Božje besede. Marija izabrala je bolji dio koju se neće oduzeti. Marija je izbrala boljši del, tisti, ki ji ne bo oduzet. Ona je slušala Gospodina, Ona je poslušala Gospoda. ona je bila u njegovoj blizini prisutna. Ona je bila v njegovi bližini, v njegovi prisotnosti. Tako u duhovnoj obnovi mi gledamo u Isusa. Tako pri duhovni obnovi mi gledamo v Jezusa. Jedan put sam pitao jednog čovjeka koji je bio u crkvi pred presvetim sakramentom. Nekoč sem nekoga, ki je bil pred izpostavljenim pred svetim sakramentom, se pravi pred Euharistijo, sem ga vprašal. Samo je sjedio u prisutnosti. Samo sedel je takole pred Jezusom, pred Euharistijo. I ja ga pitam, što radiš? In jaz ga vprašam, kaj to počneš? Kaže u meni, odmaram se. On pravi, počivam. Odmaram i dušu. Počivam dušo in telo. To znači mi se odmaramo kad smo s Isusom. Torej, mi počivamo, ko smo z Jezusom. Kad molimo, kad smo u njegovoj blizini. Ko molimo, ko smo v njegovi bližini, v njegovi prisotnosti. Često smo umorni i iscrpljeni jer ne molimo. Veliko krat smo utrujeni, pa ne molimo. Nemamo vremena za molitvu. Nimamo časa za molitev. Nemamo vremena biti s Gospodinom. Nimamo časa da bi bili z Gospodom. Zato duhovne obnove žele to u nama malo pokrenuti. Zato pri duhovni obnovi želimo, da se to nekako sproži v nas. Da postanemo svjesni toga da je Gospodin s nama. Da ozavestimo to, da je Gospod z nami. Da postanemo zavestni tega, Da dolazite on u našem srcu. da Jezus prihaja, da je v naših srcih. Kad se njemu predamo, onda Isus ulazi u naše srce. Ko se mu predamo, potem Jezus pride v naše srce. Jedan put sam u Švicarskoj držao duhovnu obnovu. Nekoč sem v Švici imel duhovno obnovo. Bilo je jako puno svijeta i ove godine tamo idem. Bilo je zelo veliko ljudi in tudi letos tam grem. I nakon svete mise bude obično svjedočenje o ozdravljenju. In po sveti maši ponavadi pričujejo o ozdravljenjih. I onda jedan čovjek, Švicarac, svjedočio. In en Švicar je takole Kaže, povedal. velečasti, dok ste vi polagali ruke na mene, ja sam imao osjećaj kao da me Isus gleda kroz vaše. Veste, ko ste vi na mene polagal roke, sem občutek, kako da me Jezus gleda. Ja nikad to, prvi puta sam to čuo da mi netko rekao. Veste, to sem prvič slišal, da mi je nekdo to povedal. Uopće nisam znao što bi mu odgovorio. Sploh nisem vedel, kaj bi mu odgovoril. Ali Duh Sveti mi je rekao, znate šta, dao mi je odgovor. Ampak Sveti Duh mi je dal odgovor. Kad Isus živi u tvome srcu, Ko Jezus prebiva v tvojem srcu, onda on ponekad gleda kroz prozor. potem nekoč on gleda skozi okno. Aleluja, Aleluja, aleluja. aleluja, aleluja. I u tom, braći i sestre, u tom trenutku sam se osjećao tako da ne znam bi li se smio ili plakao. Veste, v tistem trenutku sem se tako počutil, da nisem vedel, ali se smejati ali jokati. Aleluja. Aleluja. Isus je živ, on je Gospodin i on kaže Jezus ovako, je živ, on je Gospod in takole pravi. bez mene ne možete učiniti ništa. Brez mene ne morete storiti ničesar. Dakle, bez Isusa ne možemo ništa učiniti. Torej, brez Jezusa ne moremo storiti ničesar. A s Isusom možemo sve. Z Jezusom pa lahko storimo vse. Aleluja. Aleluja. I mene često ljudi hvale, šalju mi ove e-mailove i ne znam, zahvaljuju.
vi ste pomogli ovo, vi ste ono, vi ste ovo. Veste, meni pogosto ljudje pošiljajo sporočila, maile, se zahvaljujejo, me hvalijo, veste, vi ste to storil, vi ste drugo storil. Ja više volim kad me ljudi preziru nego kad me hvale. Veste, meni je bolj všeč, ko mi ljudje prezirajo, kot takrat, ko me hvale. To je puno sigurnije. Zato, ker je to zelo sigurno je to, kot da mi to prezira. Ali kad me hvale, ja uvijek čujem kako mi Gospodin u srcu govori. Veste, ko me ljudje hvalijo, meni Bog v srcu takole govori. Ne slušaj ih, Ne poslušaj jih, ja sam uvijek s tobom. jaz sem tisti, ki je vedno s teboj. Aleluja. 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 Mi smo samo oruđa, mi smo olovke u Božjim rukama. Mi smo samo orodje, mi smo svinčniki v Božji roki. I Bog se služi nama, ljudima slabima, grešnima. In Gospod uporablja nas, grešne ljudi. Koliko mi njemu dopustimo, on će se poslužiti. Toliko, kolikor mu to pustimo, toliko bo on delal. Koliko se prepustimo njemu. Kolikor se mu predamo, prepustimo. Kada je sveta Katarina Sijenska bila je nepismena redovnica. Sveta Katarina Sijenska je bila nepismena, Ali pape su od nje tražili savjet. ampak papeži so pri njej iskali na svet. Ona je, njezina sestra je pisala, ona je samo diktirala njoj tekstove. Njena sosestra je pisala, ona je pa diktirala, narekovala tekste. Duh Sveti je vodio. Sveti Duh jo je vodil. Današnja Brigita Švedska Brigita Švedska bila je grad na gori, svjetlo svijeta, sol. in je bila mesto na vrhu gore, luč sveta, sol zemlje. Evo, u Sloveniji ima puno svjetlosti u Kopru. Veste, tukaj v Kopru je zelo veliko luči svetlobe. U Parizu skoro sve je tamno, oblačno, u vas ima i previše svjetlosti. V Parizu je vse temno in oblačno, tukaj pa skoraj preveč svetlo. Znači da vas ima vas koji ljubite Gospodina, koji slijedite Gospodina i zato ima svjetlost. Tukaj ste tisti, ki ljubite Gospoda, vas je in zato je tako polno luči. Jer kažu u jednom gradu ako ima možda 20 onih pravi kršćana, pravi vjeri. Veste, takole pravijo, če je v enem mestu samo 20 tistih pravih vernikov, pravih kristijanov. I tamo gdje žive oni i drugima će biti dobro. Tam, kjer oni živijo, bo tudi drugim dobro. I drugi su u miru, u blagostanju. Tudi drugi so v miru, v blagoslovu. Međutim, tamo gdje ima puno samoubojstva, Tam pa, kjer je veliko samomorov, psovača, puno tam, kjer veliko preklinjajo, kjer je veliko sovraštva, tamo kršćani malo svijetli. tam so tisti kristijani, ki premalo svetijo. Malo su svjetlo svijeta, malo su sol. Malo so luč sveta, malo so sol zemlje I malo su grad na gori. in malo so tisto mesto na gori. Aleluja. Aleluja. Evo, dakle, duhovna obnova nam želi pomoći. Duhovna obnova je pomoč. Želi nas osposobiti. Nas usposablja, Da dobro molimo. da dobro molimo, Da dobro vjerujemo. da dobro verujemo, Dobro propovijedamo da evanđelje. dobro tudi oznanjamo evangelij. Sad, o tom ću možda malo više sutra govoriti. O tem bom malo več jutri govoril. Ali svakako Gospodin nas želi sve upotrijebiti. V vsakem primeru Gospod želi vsakogar izmed nas A on nas uporabljati. najviše upotrebljava kad propovijedamo drugima evanđelje. On pa nas največ uporablja takrat, ko drugim oznanjamo evangelij. Braćo i sestre, apostoli su promijenili cijeli svijet u ono vrijeme. Samo su propovijedali evanđelje. A veste, apostoli so v svojem času spremenili cel svet, spreobrnili so cel svet in samo oznanjali so evangelij. A tad su ljudi bili gori nego danas. A veste, takrat so ljudje bili hujši, slabši kot danas. Ateisti, bezbožnici, Ateisti, brezbožniki idolopoklonnici. in seveda malikovalci. Cijeli svijet su promijenili. In apostoli so spremenili cel svet. Jer Isus je rekao, idite po cijelome svijetu, propovijedajte evanđelje. Saj je Jezus rekel, pojdite in po vsem svetu oznanjajte evangelij. Idite, zašto ne idete, što Pojdite, čekate? kaj čakate, kaj še Zašto ne čakate? propovijedate? Zakaj ne oznanjate evangelij? To je Isus rekao apostolima, ali nama, To je Jezus rekel apostolom, ampak tudi nam to govori. svima vama koji ste Vsem kršćani, vam, ki ste krščeni. pozvani ste biti misionari. Vi ste poklicani v misijonstvo, v oznanjanje Božje besede, Evangelizirati, v evangelizacijo. govoriti drugima Drugim govoriti, da ih Isus ljubi. da jih Jezus ljubi. I to je evangelizacija. To je evangelizacija. Kazati svakom čovjeku Povedati vsakemu človeku, da ga Isus ljubi. da ga Jezus ljubi. To je evangelizacija. To je evangelizacija. Evangelizirati Evangeliziranje. u Isusovoj. Oznanjanje Božje besede, v Braći Jezusovem i imenu. sestre, vidite ovo sveto pismo. Pogledajte, brati in sestre, to sveto pismo. U svetom pismu se nalazi skrivena Božja sila. V svetem pismu je skrita Božja moč, Božja sila. A ta moć se očituje kad navještamo evanđelje. In ta sila se kaže, ko oznanjamo evangelij.
Zato apostol Pavao kaže, evanđelje je sila Božja. Zato apostol Pavel pravi, evangelij je Božja sila, Božja Evanđelje je moč. sila Božja. Evangelij je Božja moč Za naše spasenje, ozdravljenje. za naše ozdravljenje, za naše rešenje. Dakle, to je radosna vijest. To je seveda veselo sporočilo. Za sav svijet, za sav narod. Za ves svet, za vse narode. I kaže Pavao, moje propovijedanje nije bilo ljudskom mudrošću, In sveti Pavel nego pravi, u sili Duha Svetog. in sveti Pavel pravi, moje oznanjevanje ni bilo z modrimi besedami, s človeškimi besedami, ampak v sili, v moči svetega duha. To nama treba sila danas. In veste, to danes mi potrebujemo, Božjo moč, Božjo silo. Evanđelje bez sile Duha Svetog. Veste, evangelij je sila svetega duha. To vam je isto imati dinamik bez onog detonatora. Pardon, se pravi, evangelij brez Božje sile je tako, kot bi imeli eksploziv brez detonatorja. Onda nema obraćanja, nema ozdravljenja. In potem ni zdravljenja, ni spreobrnenja, če ni Božje sile, Božje moči. Apostol Pavao bio vrlo nizak. Apostol Pavel je bil nizek Mucao je u govoru. in izgleda, da je tudi jecljal v svojem govorjenju. U Vatikanu ima jedan kip Svetog Pavla 3,5 metra visok. A veste, v Vatikanu je en kip 3,5 metra visok svetega Pavla. On je bio oko mali. On je pa bil tako visok. Ali on dok je govorio, Bog je pratio ozdravljenjima, znakovima i zato su ljudi povjerovali. Ampak veste, ko je on govoril, je takrat se Bog kazal v znamenjih, v ozdravljenjih in zato so ljudje verjeli. Imao je silu Božju. On je imel vero, imel je Božjo moč. Zato je bio jak. Zato je bil močan. A kaže Sveti Petar, dok sam propovijedao evanđelje, Duh Sveti se spusti na one koji su slušali. In sveti Peter pravi, ko sem oznanjal evangelij, se je sveti duh spustil, padel na tiste, ki so tam bili in poslušali. To se događa danas kad se navješta evanđelje. In tudi to se tudi danes dogaja, ko se oznanja evangelij. Aleluja. Aleluja. Braći i sestre, evanđelje spašava čovjeku život. Bratje in sestre, evangelij rešuje človeško življenje. Kao pojas za spasavanje. To je kot tisti obroč, reševalni obroč za v morju. Čovjek se utapa, baca mu taj pojas i on toga spasa. Ko se človek utaplja, mu vržejo tisti reševalni obroč in to ga reši. Evanđelje spasava, ono spasava živote kad se propovijeda. Aleluja. Evangelij rešuje življenje, ko se ga oznanja. Evanđelje daje život. Evangelij daje življenje. Da živite u blagostanju. Zato, da živite v blagoslovu. I još više od toga. In še več kot to. Evanđelje daruje život vječni. In evangelij podarja večno življenje. Ima još nešto više od toga. In še nekaj več je kot od tega. Evanđelje je Isus Kristus. Evangelij je Jezus Kristus. Aleluja. 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 Jednako sam držao u Njemačkoj duhovnu obnovu. Nekoč sem v Nemčiji imel duhovno obnovo. Bio je radni dan, jako puno ljudi je dolazilo. Bil je delovni dan, ampak veliko ljudi je prihajalo. Njemci, Italijani, Nemci, Italijani, Poljaki, Hrvati. tudi Hrvati. Crkva se napunila, župnik je bio Njemac, jako se uznemirio. Crkva se je napolnila, župnik je pa bil Nemec in je bil zelo vznemirjen. Ništa mu nije bilo jasno što se događa. Nič mu ni bilo jasno, kaj se dogaja. On me je trebao pozdraviti na početku. Na začetku me je moral pozdraviti. Međutim, u sakristiji se čuva nekakva galama, rasprava. Ampak v zakristiji se je pa slišala nekakšna glasna razprava. I župnik se pokupio i otišao. In župnik je kar odšel. Se je pobral in šel. Su naljutio. Razjezil se je. I ja sam rekao, ja vam moram, dragi vjernici, kazati dvije vijesti na početku. Jaz sem potem rekel, dragi verniki, na začetku vam moram dve stvari povedati. Prvo jednu žalostnu vijest, a drugu radosnu. Se pravi, prvič moram vam oznaniti dve zadeve. Eno žalostno, drugo veselo. Ko žalostna vijest, župnik je otišao. Žalostna je to, da je župnik odšel. A radosna vijest, Vesela novica pa je, Isus je ostao. Jezus je ostal. I zato će biti čudesa, ozdravljenja. In zato bodo čudeži, znamenja, Aleluja. ozdravljenja. Aleluja. 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 Zato Isus kaže, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. In zato Jezus pravi, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pa Isus je s nama po našoj vjeri. Pa Jezus je z nami po naši veri. A vjera ne znači samo, kaže čovjek, ja vjerujem u Boga, moj otac je vjerovao, moj djed i ja vjerujem u Boga. Ampak veste, vera ni takole, ko človek pravi, moj oče je verjel, zato verujem, moj dedek je verjel, zato verujem. I đavao vjeruje u Boga. A veste, tudi hudič veruje v Boga. I drži će pred njim. In seveda se trepeta pred Bogom. Zli duhovi vjeruju u Boga, ali oni se uopće ne mijenjaju.
Ampak veste, pravi takole, zli duhovi tudi verujejo v Boga, ampak se ne spreminjajo. Vjera znači pouzdanje. Zato, ker vera je tudi zaupanje. Vjera znači Bog je moj otac koji me ljubi danas. Vera mi daje zaupanje, da me Bog ljubi danas, Koji je on sa mnom danas. da je danes z menoj. Vjera znači vjerovati da je Isus živ danas. Vera pomeni verjeti in zaupati, da je Jezus živ Da danas, Isus ozdravlja danas. da Jezus ozdravlja Da danas, Isus spašava da danas. Jezus danes rešuje, Da on može riješiti moj problem danas. da On danes lahko reši mojo težavo. Vjera je uvijek u sadašnjosti. Vera je vedno zdaj. A kad propovedaš evanđelje, onda vidiš kako vjera djeluje. In ko oznanjaš evangelij, potem vidiš, kako vera deluje. Boga vidiš u akciji Duha Svetog. Vidiš Boga v akciji, vidiš Svetega Duha. To je toliko važno, braćo i sestre. To je tako pomembno, brati in sestre. Riješiti evanđelje. Oznanjati evangelij. Jer mi kršćani, mi imamo jedno oružje, Ker mi kristijani imamo eno orožje, jedno veliko oružje. eno zelo veliko orožje. Kad pucamo u ljude tim oružjem, In ko s tem orožjem streljamo v ljudi, to oružje čovjeka ne ubija, nego ga oživljava. to orožje človeka ne ubije, ampak mu daje življenje. To je evanđelje. To je evangelij. To oružje čovjeka ne ranjava, To orožje človeka ne rani, nego ga iscijeljuje. ampak ga ozdravi. Ono ga ne uništava, To ga ne uničuje, ono ga spašava. ampak ga rešuje. A to oružje je evanđelje. In to orožje je evangelij. To je Božja riječ. To je Božja beseda. Aleluja. 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 Zato, braći i sestre, Isus rekao, idite. Zato je, brati in sestre, Jezus je zato rekel, pojdite. Idite, što čeka? Pojdite, kaj še čakate? Evo, kad sam dolazio k vama u Bosnu, sam stao na jedan Ko semafor. sem prihajal k vam, sem v Bosni se ustavil na enem semaforju. Bilo je crveno svjetlo, ja nisam jednu sekundu, upalo se zeleno, ja nisam krenuo sekundu je. Najprej je bilo rdeča luč, potem se je prižgala zelena in jaz še nisem štartal. Čovjek trubi iza A mene. od zadaj pa že nekdo trobi. Vozi, zeleno je. Govori, što čeka? vozi, pejdi, zeleno je. Tako Isus kaže, pa ne čekaj, idi, Tako tudi propovedaj Jezus nam pravi, evanđelje. pejdi, kaj še čakaš, oznanjaj evangelij. Što okljevaš? Zakaj si se zaustavil? Radi se o hitnosti. To je nuja. Kako će se ljudi spasti ako ne čuju Božju? Kako bodo ljudje rešeni, če ne slišijo Božje besede? Jer Isus želi da se svi ljudi spasi. Jezus želi, da so vsi rešeni. A spasi se ako povjeruju u Isusa. In seveda rešeni so, če verujejo v Jezusa. Kroz propovedanje evanđelja. Skozi oznanjanje Božjega evangelija. Sveti Ivan kaže, tko ima Isusa, tko vjeruje u Isusa ima život vječni. Sveti Janez pravi, kdor ima Jezusa, kdor veruje v Jezusa, ima večno življenje. On ima život i ima život vječni. On ima življenje in večno Chi življenje. crede in Gesù ha la vita eterna. Tko nema Isusa, Kdor nima nema Jezusa, života. nima življenja. Nema života vječnog. Nima večnega Neće življenja. vidjeti Gospoda. Ne bo videl Gospoda. Zato je Isus rekao, idite po cijelome svijetu, propovedajte evanđelje. Zato je Jezus rekel, pojdite in po vsem Svakom. svetu oznanjajte evangelij. Zašto je Isus rekao, idite po cijelom svijetu? Zakaj je Jezus rekel, pojdite po vsem svetu? Pa zato što je Isus spasitelj cijeloga Pa svijeta. zato, ker je Jezus rešenik vsega sveta. Zato što je Isus rodio se, umro, uskrsnuo za cijeli svijet. Zato, ker je Jezus se rodil, umrl in ustal za ves svet. Zato on želi da se prigne k njemu svako koljeno nebesnika, zemlnika i podzemlja. In zato on želi, da se pred njim upogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Kaže meni nedavno jedna djevojka iz Engleske. Pred kratkim mi je dekle iz Anglije reklo takole. Mi u Engleskoj mi gledamo u druge religije. Veste, mi v Angliji gledamo v druge religije. Samo gledajte, nastavite gledati i dalje, kaže meni. Vi ste rekli to, ja? Da, jasno. Da, jaz pa pravim takole, še kar naprej gledajte v druge religije. Ja, kar. U drugim religijama ima nekih dobrih stvari, Še tudi v drugih religijah so neke dobre stvari. ali religije nemaju spasitelja. Ampak veste, te druge religije nimajo rešenika. Možete ići u istok, zapad, sjever, jug, kroz budizam, islam, hinduizam, tražiti spasitelja, nećete ga naći. Lahko greste skozi vse religije, islam, budizem, vzhod, zahod, sever in iščete od rešenika. Ni ga tam, ni ga v teh Mi religijah. imamo Isusa Krista koji je za nas umro, prolio svoju krv. Mi imamo Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in Koji prelil je svojo kri, uskrsnuo za nas, koji je s nama danas. ki je vstal za nas in je z nami danes. Aleluja! 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 Dakle, nemojte to zaboraviti da je Isus spasitelj Slovenije, jedini, Ne pozabite, da je Jezus edini rešenik Slovenije i da je spasitelj cijeloga in svijeta. vsega sveta. Aleluja! Aleluja! Braći i sestre, jel uživate dok slušate Božju? Brati in sestre, a uživate, ko poslušate Božjo besedo? Aleluja! Aleluja!
Kaže, dok je Isus propovijedao uskrsli Isusom dvojici učenika koji su išli u Emaus. Ko je Jezus ustali, Jezus govoril tistima dvema učencema, ki sta šla v Emaus, I poslije su oni rekli, pa nama je gorjelo srce u grudima dok nam je navještao potem so oni rekli, pismo. v naših prsih je gorelo srce, ko nam je govoril. Vjerujem da kod vas mnogima gori u Jaz srcu. verjamem, da tudi pri vas tukaj danes gorijo srca. Vatra Duha Svetog. To je ogenj Svetega Duha. Koji ste zapaljeni Duhom Svetom. Vi ste zažgani ste Svetim Duhom. Zato je, dakle, toliko važno navještati to evanđelje. Zato je tako pomembno oznanjati Božja beseda. Braći i sestre, apostoli su propovijedali uvijek originalno evanđelje. Veste, brati in sestre, apostoli so vedno oznanjali originalni evangelij. Što to znači? Kaj to pomeni? Pa to znači da je Isus jedini put, istina i život. To pomeni, da je Jezus edini pot, resnica in Da je življenje. spasitelj jedini, da je umro, uskrsnuo, Da je rešenik, da je umrl in ustal, da je on živ. da je on živ. I kad su tako propovijedali, In ko so tako oznanjali, onda dolaze originalni rezultati. potem pridejo tudi originalni rezultati. Onda ih je Bog pratio znakovima, čudesima, uskrsivanje mrtvih, izganjanje đavola. Potem je seveda Bog dajal znamenja, čudeže, ustajenja, izganjanja demonov. A evanđelje je isto i danas. Ampak veste, ta evangelij je popolnoma isti tudi danas. Apostoli ljudi, oni su bili nepismeni. Apostoli so bili nepismeni. Nisu oni bili doktori teologije, Oni niso bili doktori teologije, psihologije. Oni Imali su vjeru, imali su silu Duha. imeli so vero in moč Svetega Duha. I toliko su obratili ljudi da prihvate Isusa. In toliko ljudi so spreobrnili k Jezusu. Aleluja. 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 Tako i danas, ako mi originalno svećenici evanđelje propovijete, Tako tudi danes, ko mi duhovniki originalni evangelij oznanjamo, Duh Sveti će nas pratiti znakovima i uzdravljenjem. bo Sveti Duh nas spremlja. Ako čitate Sveto pismo, djela apostolska, Če berete apostolska dela v Svetem pismu, vidjet ćete da apostoli nisu išli u međureligijski dijalog. boste videli, da apostoli niso imeli medverski, medreligijski dialog. Kakvi pa to, nije bilo čivkanja s drugim religijama. Ni bilo nobenih kompromisov z drugimi religijami. Oni su svima navještali Isusa Krista. Oni so vsem oznanjali Jezusa Kristusa, Da je on jedini gospod. da je on edini I da Gospod nema drugog imena u kojem se možemo in da spasiti. ni drugega imena, po katerem bi se lahko rešili, Osim u imenu gospodina. razen v imenu Jezusa Kristusa. I pričala mi jedna gospođa kako rade budisti, tamo hinduisti. Ena gospa mi je govorila o tem, kako delajo, kaj počnejo hinduisti, budisti. Oni donose hranu bogovima svojim. Oni prinašajo hrano, darove hrane svojim bogovom. Kažu, moramo prositi stol i njima donijeti hranu. Torej morajo narediti mizo in nesti hrano svojim bogovom, Da ti bogovi budu milostivi prema njima. da bodo ti bogovi usmiljeni do njih. A braći i sestre, kod nas ne hranimo mi gospodina, gospodin hrani nas. Veste, pri nas je pa obratno, Gospod nas hrani. Aleluja. Aleluja. Piše u Svetom pismu ovako, V Svetem pismu piše takole. da će gospodin prostrijeti trpezu za nas. Gospod bo... Trpezu, ne, stol. Gospod bo pogrnil mizo za nas. On će nama hranu, on će nas posluživati. On nam bo služil, on nam bo prinesel hranu. Ne samo da će nam donijeti hranu, on će nas poslužiti. On ne samo, da nam bo prinesel hrano, ampak bo on služil. I to, znate pred kim, braći i sestre? In veste pred kom? Pred našim neprijateljem. Pred našim sovražnikom bo pogrinjal mizo, nam bo pred našimi sovražniki. Aleluja. Pričo naših sovražnikov nam Aleluja. pogrinja mizo. Aleluja. 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 Zato, kaže Isus, evo stojim na vratima i kucam. Zato Jezus pravi takole, stojim na vratih in trkam. Ko posluša moj glas, Kdor posluša moj glas, otvori mi vrata, mi odpre vrata, ja ću ući k njemu bom jaz prišel skozi vrata k njemu i večerat ću s njim. in bom večerjal z njim. I on će večerati sam. In on bo večerjal z menoj. To je Euharistija, braći. To je Euharistija. To je gozba u nebu. To je gostija v nebesih, Gdje će nas gospodin Isus poslužiti. kjer nam bo služil, kjer nam bo pogrinjal mizo Gospod Jezus. Aleluja. Aleluja. Zato ta gozba zapravo, mi puno vremena provodimo za stolom. Zato ta gostija, mi smo veliko časa za mizo. Ako čitate Novi Zavjet, vidjet ćete da su apostoli, on stalno nešto jedu i piju. Vidite v Novi zavezi, da apostoli kar naprej nekaj jedo in pijejo.
kaže, Isus bio na zdencu sa ženom razgovarao. Jezus je bil pri vodnjaku in se pogovarjal z ženo. A oni su otišli svi u selo, zamislite kupiti hranu. In oni so vsi šli v vas Nitko nije ostao s Isusom. po hrano. Ništa nije ostao z Jezusom. Otišli u selo, kad se vratili, a čudili su se zašto Isus razgovara sa ženom. Vsi so šli v vas in potem, ko so se vrnili, so se čudili, zakaj se Jezus pogovarja z ženo. I na puno mjesta vidi se kako su oni zajedno za stolom jedu. In na veliko mestih vidimo, kako so skupaj za mizo in jejo. I to, braći i sestre, pokazuje zapravo tu na našu gozbu koju mi To, brati in blagujemo. sestre, kaže na našo gostijo, ki jo mi U proslavljamo. Euharistiji, kad mi puno vremena provodimo za stolom. Mi zelo veliko časa smo za mizo. Kažu, kad ljudi se svađaju dok jedu za stolom, Ko se ljudje kregajo medtem, ko jedo skupaj za mizo, onda hrana koju čovjek jede postane otrov. potem tista hrana, ki jo človek je, postane strup. Imate puno ljudi koji su otrovali hranu. Danes je veliko ljudi, ki so se zastrupili s hrano. Jer se muž, žena, obitelj, djeca svađali su se dok su jeli i pili. Zato, ker so se mož, žena, otroci kregali medtem, ko so jedli in pili. Neka se dogodi i ubojstvo za stolom. Včasih se za mizo celo zgodi umor. Kako se blaguje na taj način radi, onda ono što jedemo i pijemo, to nas otruje naše tijelo. Zato, ker ko to počnemo, ko jemo in pijemo, to zastruplja naše telo. Dakle, svako blagovanje nas treba posjetiti na Euharistiju. Vsako bedo nas mora spomniti na Euharistijo. Na Isusa Krista koji kaže, ja sam kruh Na života. Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem kruh življenja. Somril pane della vita. Jaz sem kruh življenja. Ko bude jeo od ovoga kruha živjet će. Kdor bo jedel od tega kruha, bo za vekome živel. Zauvijek će živjeti. Vekoma. Aleluja. 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 Dobro, braćo i sestre, evo, Dobro, brati in sestre. uživate li dok slušate Božju? Ali uživate, ko poslušate Božjo besedo? Ako vi ne uživate, ja uživam sam. Če vi ne uživate, pa jaz sam uživam. Kaže, piše u Svetom pismu, izgovorio sam riječ i ona ih je ozdravila. V Svetem pismu piše, izgovoril sem besedo in ona je ozdravila. Aleluja. Aleluja. Vidite koliko je važno navještati tu Božju. Vidite, kako pomembno je oznanjati evangelije. Kad je Mojsije i Jošu čitali su Božju riječ, narod je plakao. Ko su brali Božjo besedo pri Mojzesu, je narod jokal. On su pali su, prostrali su se ispred. Padli so pred njega. Što kaže Isus? Kaj pravi Jezus? Nebo i zemlja će proći, Nebesa in zemlja bosta prešla, ali moje riječi neće proći nikada. ampak moje besede nikoli, Nikada. nikoli, Nikada. nikoli. Aleluja. Aleluja. Sad se vraćamo, koji Isus razgovara sa ženom na zdencu. Zdaj se pa vrnimo na tisto, ko se je Jezus pri vodnjaku pogovarjal žensko. I kad je Isus rekao, idi i zovni svoga muža. In Jezus je rekel, pojdi po moža, pokliči ga. Kaže ona, pa ja nemam muža. Ona pravi, nimam moža. Dobro si rekla, imala si 5 do sada i ovaj s kim si sada niti je muž. In Jezus pravi, dobro si povedala, 5 si jih imela do sedaj in še ta, s katerim si zdaj, ni tvoj mož. I ona je doživjela obraćanje. In takrat je ona doživela spreobrnenje. Dakle, grešnica živjela obraćanje. Torej, grešnica, ki je doživela I spreobrnenje. što je dalje učinila? In kaj je potem Ona naprej je storila? otišla u grad Ona je potem sama šla v mesto i dovela svojih 6 muževa. in bivših. pripeljala vseh svojih 6 mož. Njima je svjedočila. In jim povedala, pripričavala jim. I oni su se obratili. In oni so bili spreobrnjeni. Braći i sestre, što to govori? Kaj nam to pove? Isus spašava grešnika Jezus rešuje grešnika, da bi spasio grešnika. da bi rešil grešnika. Aleluja. Aleluja. Dobro bilo ponoviti tu rečenicu. Isus spašava grešnike da bi spasio grešnika. Jezus rešuje grešnika, da bi rešil grešnika. Jezus rešuje grešnika. Dakle, kad se mi pokajemo, kad se obratimo, Ko se mi kad priznamo pokasamo in svoje grijehe, spreobrnemo, ko priznamo svoje grehe, onda Bog preko nas spašava druge grešnike. potem Gospod Bog po nas rešuje druge grešnike. Aleluja. Aleluja. Vidite kako Bog radi. Vidite, kako Bog deluje. To je volja Božja. To je Božja volja. Evo, ja sam iz Šurkovca, Ja sam iz Bosne Šurkovca, došao iz k vama Bosne. ovdje u Koper, Prišel danes tukaj k vam v Koper, navještiti, propovijedati. oznanjati, pridigati. Znate zašto? Veste zakaj? Da vi iz Kopra dođete nama u Šurkovac propovijedati evanđelje. Zato, da vi pridete iz Kopra k nam v Šurkovec, oznanjati Božjo besedo.
dođete u Bosnu propovijedati evanđelje Da nama pridete k nam u Bosno oznanjati Božjo i besedo. muslimanima, Muslimanom, i Srbima i svima, Srbom i vsem. svjedočiti svoju vjeru, Da pričujete svojo vero. navještati da Isus Krist Oznanjati živ. da je Jezus Kristus živ. Mnogi u Bosni ne znaju. Mnogi u Bosni tega ne vejo. Tako Bog radi, tako On Tako želi. Bog dela, tako Bog želi. Aleluja. Aleluja. Vidite, braći i sestre, kad radimo za Isusa, Veste, brati in sestre, ko delamo tako za Jezusa, radimo za Isusa. delamo za Što se Jezusa. dogodi? Kaj se zgodi? Isus radi za nas. Jezus dela za nas. Aleluja. 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 Znači, mi imamo koristi dok radimo za Gospodina, On blagoslavlja nas. Torej, mi imamo tudi korist. Ko mi delamo za Gospoda, On blagoslavlja nas. Ako mi blagoslavljamo druge, onda će Gospodin blagosloviti nas. Če mi blagoslavljamo druge, bo Gospod blagoslavil nas. Vidite, braći i sestre, u svijetu ima puno lijepih stvari. Veste, vidite, v svetu je veliko lepih stvari. Evo, imati obitelj, pa Imeti dobar družino, prijatelje, posao, prijatelje, imati, delo, ići na odmore, imati more. iti na dopust, imamo morje. Puno toga dobro. Veliko je dobrega v svetu. Ali ti ne možeš u svijetu uživati život Ampak ti ne moreš v svetu uživati življenje, ako najprije ne uživaš s Isusom. če najprej ne uživaš z Jezusom. Zato, ako želiš uživati u svijetu, Torej, če želiš uživati v svetu, onda moraš najprije uživati s Isusom. moraš najprej uživati z Jezusom. Amen. Amen. Zato uživajte s Isusom. Zato uživajte z Jezusom. Aleluja. Aleluja. Aj za mene. Aleluja. Dobro, imaju puno toga i sutra će biti nastavak. Velika tega je še zapovedati, jutri bomo Jer sutra nadaljevali. vam Gospodin želi reći ono što nikad do sad nije rekao. Jutri vam želi Gospod reči tisto, kar vam nikoli do zdaj ni rekel. I želi učiniti ono što nikad nije učinio. In želi narediti tisto, kar še nikoli ni storil. Želi vas iznenaditi. Želi vas presenetiti, Jer naš Bog je Bog ker iznenađenja. naš Bog je Bog presenečenja. Sutra želi Gospodin da vidite ono što nikad niste vidjeli. Jutri želi Gospod, da vidite tisto, kar nikoli niste do zdaj videli. Zato potpuno svoje srce otvorite Gospodu. Zato popolnoma svoje srce odprite Jezusu. Dakle, potpuno. Popolnoma. Sada slijedi molitva za ozdravljenje. Sedaj bo molitev za ozdravljenje. Vi ćete dolaziti ovdje ispred. Vi boste tukaj prihajali spredaj. Tamo, sad mi je Martin rekao, imate još uvijek, dakle, vodu, sol, ulje, ostali. Tam imate še vedno vodo, sol, olje zunaj. To će biti na kraju, kad sve prođe, blagoslov. Ko bo vsega konc, bomo blagoslovili vodo in Vodu, olje in sol, sol. ulje, nabožne Na predmete. koncu. Prvo ide pojedinačna molitva, naš zbor će pjevati. Najprej bo molitev nad posamezniki, zbor bo pel. Ja ću moliti ne u ime svoje, nego u ime Jaz Isusa. ne bom v svojem imenu molil, ampak v imenu Jezusa. Dakle, ja molim u ime Gospodnja, a Gospodin čini čudes. Jaz molim v imenu Jezusa, Jezus pa dela čudeže. Jer Isus je Bog Ker čudes. Jezus je Bog čudežev. Aleluja. Aleluja. Evo, braći i sestre, budite blagosloveni. Bodite blagoslovljeni. Budite blagoslovljeni svim blagoslovima duhovnim u Kristu. Bodite blagoslovljeni z vsemi duhovnimi blagoslovi v Kad Kristusu. Gospodin blagoslovi preko vas sve ostale Naj koji žive u Sloveniji Naj Gospod po vas blagoslovi še vse, ki v Sloveniji živijo. i šire. In še širše. Aleluja. 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 Zbor je spreman, vi ćete dolaziti Boste ovdje tukaj i prihajali, zbor je pripravljen.